دجير سياشر إيران وإسرائيل والوزين لروشلاتا ناوينده لتركيا هولدان و گوتو بیجن جبو پیواجویا چارەسەریya پرسا کورد بردوامن. هفسروکین دم پارتیه لگرتیگه سیلیوریه سردانا اکرم اماموغلو کرن. اماموغلو ده سردانه ده جبو بسرکتنا پیواجوی پشتوانی آخوا دیار کر. Başta Sayın Ekrem İmamoğlu olmak üzere görüştüğümüz bütün Diseri de Ekrem İmamoğlu hamu girtiyen ku mebuan ra hevditin kirine dibêjin ku ew giringiye didin vê pêvajoya ku birêve diçe û piştevaniya wê dikin û bi serkeftina vê pêvajoyê di berjewendiya Tirkiyeyê dibînin. Pêşhatên li rojhilata navîn û cîhanê jî ji bo ku ev pêvajo bi ser bikeve berpirsyariyeka mezin dixe ser milên me divê em vê berpirsyariyê bicih bînin. سروکین 15 باروین باکوری کردستان ایجی کو جه هفدهی و مهول انقره جبو پیواجوی دست به سردانالیین سیاسی کرنه روژا پنجشنبه لدری سروک پارلمانتویا ترکیه جیدان. پیشنیار و داخازین خوین درباره پیواجوی ده دانین سر ماسیا نومان کرتولموش. چه دوی جوینه ده هاته آخافتن و چه جه سروک پارلمانتوی خواست؟ سروک باروی آمده او پیشنیار جو رو داویره اشکره کرن. کسی کو سدما پرسکریک هاکو دهندر دایه دگرتیگه هدایه reform kişi bu girtiye heyderkevin ve o kesana zindanı derkevin azat biji. Vekidin kavime ku Türkiye li bajarı Kurda tayin kırnava net tişti ki rastı diji hukukiyi megvagu tiştana braşone rabı. Jibo mahfe mirova jibo mahfe khwazayê ji bo mahfê Kurda mahfê ziman mahfê Kurd ku bi zimanê xwe perwerdeyê bibe bi zimanê xwe ji xizmetê bistînin pêşniyarê me wisa hebû. Ji ber nedîtina gavan ji aliyê desthilatê ve di navraya giştî de nîqaşên derbarê xitimîna pêvajoyê de dest pê kirine. لیدن پارتی دبیجه تختیمینک د پیواجوی دنینه و دوی قوناغه ده زیدتر جو گوتن و داخویانی نرینی گاوین پراتیک وکه پیوستی دبینه. Bu meclisin alt komisyonlarının genel kurulu her vaha daxaz ji seruki parlamentoyê dike berî ku parlamentoyekî Temmûzê bike ve betlaneyê înisiyatîfê werbigire û derbarê rêbaz û esasên komisyona parlamentoyê de ku biryarbû ji bo pêvajoyê biava kirin لگل سروک و برپرسین پارتیین سیاسی دست به گوتو بیجان بکه. فردی ساک رودا